Pemirsa, Bank Indonesia BI ngewedarang indik visi sistem pembayaran Indonesia SPI warsa kali tadi selai pacang kaunduhang antuk mekatah parindikan. Wenten kinang langkung lelima visi kebijakan sistem pembayaran saking BI. Kepala Unit Kehumasan Kantor Perwakilan BI Bali Raymond Samora Mausang kewentenan 5 visi SPI warsa kali talislai inucap luire saneka pertama untuk nyokong integrasi ekonomi keuangan digital nasional, kaping kali nyokong digitalisasi perbankan, ketiga ngejan tenang interlink pantaraning fintech mewah perbankan, kaping 4 mastikayang inovasi mewah consumer protection, integritas mewah stabilitas saha persaingan usaha sehat sane imbang taler kaping 5 mastikayang pabuat nasional ring ekonomi keuangan digital antar negara. Raymond taler ngewedarang yening tugas Bank Sentral nenten wantah limbak ring bidang panglimbakan Cina nanging taler mastikayang Cina layak edar sejebak panegara memargi antar. Kuentenan BI sayan katureksain turumaning kalimbakang luwire pindah ke kasir pemerintah, Bankers Bank, otoritas moneter mewah otoritas sistem keuangan. Ngenenin indik inflasi Raymond ngewawahin, inflasi ketanyani memargi sangkaning ketiga faktor. Pertama, inflasi volatile food sangkaning pikobet komoditas bahan pangan, minekadi panen sane mamocol miwah saking distribusi. Kaping kali inflasi administered price sangkaning kebijakan pemerintah, minekadi malnya ni pengarga BBM, tarif listrik tur harga gas LPG. Kaping 3 inflasi inti sangkaning faktor permintaan miwah penawaran. Raymond taler ngedarang indik loan to value, financing to value, sani pinaka wilangan rasio pantaraning nilai kredit, prebil sani kaecen bank, majeng nilai agunan merupa properti, utawi sani lianan ritat kala ngicen kredit anut ring hasil penilaian terkini. Silitunggil bentuk kawijakan inucap, inggih punika merupa peraturan BI nomor 3 garing kalih, garing PBI garing warsa kali talis likur, saning wantu uang muka kantos 0%, yening numbas pelinggihan motor miwah properti. Swardika Bisnis Bali nguningayang.